ቋንቋን መሃረሉ ክልተ መንገዲ ኣሎ በቋንቋ እንግሊዝ ሓደ acquiring ይባል either we acquire it or we learn it ወይን መሃሮ ወይ ካ acquire ምናልባት ይሰርጽ ምናምን ትመሃር ከም ዘለካ ከይተረዳእካ እቲ ቋንቋ ዝዛረብካ ካብካ ስለዘለዎ ጥራሕ ስልካ እሶም ዝበልዎ እንዳደገምካ ቋንቋ ከይተረዳእካስ ትውንኑ ዓይነት እዚ እንታይ እቲ ከምቶ first language መሃር ከም ቋንቋ መሃር ነፍሰ ከርሱ ተሓሲብኩ ሕጂ ቋንቋ ትግርኛ ክትመሃር ከለካ ትመሃር ከለኽን ቋንቋ እንግሊዝ ትመሃር ከለካ እንደሎ ፍልይ እንታይ ቋንቋ ትግርኛ ትመሃር ከለካ ይረዳእካ ቋንቋ እንግሊዝ ግን ምስ ዓበና ቤት ትምህርቲ ሄድና ንመሃር ስለዘለና ነፍስ ወከፍ ትምህርቲ እንዳዘከርና እንዳተዓጠቕና ኮነልና ንመሃሮ ነገር እቲ ግን ኮነልና ከይተረዳእና ተረዲእና ንመሃሮ ነገር የለን ወይ ኮነልና ንመሃሮ ነገር የለን ስለዚ acquire ሆን ስለዚ ቋንቋ እንግሊዝ ብኸምኡ መገዲ ክትመሃሮ ንከሎ probably ዋላ ኣባና ይካል ኣብ ደቅና ግን ይካል ዝተፈተነ ሩይ ውፅኢት ዘምፅአ ኣገባብ ኣሎ ኣክንዲ ዝመሃርዎ ኣክንዲ ቤት ትምህርቲ ክንመሃርዎ ቤት ትምህርቲ ቅድመሃሮም ቋንቋ እንግሊዝ ክኢሎም ከም ዝኸዱ ደቂ 7 ዓመት ክህልዎስ ቋንቋ እንግሊዝ በመጠኑ መሊኾም ክዛረቡ ክሰምዑ ይኽእሉ ክኸዱ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ነዚ ከዓ ቁርብ ዓቕሚ ናይ ወለድ ጥራሕ የዘድሊ ነቲ ቆልዓ ካብ ስራሕ ምፅእ ኢልካ where is my boy where is my girl where are you what are you doing ድብላ ቀለልቲ ነገራት በዚአን ጀሚርካ ቋንቋ ኮይንኩም ትስምዑ ንዓን እንዳደገመ ገለ መሰረት ሒዙ ድሕሪኡ ብፊልምን ብቪድዮታት ብጌም ኣሎ ሎሚ ብዝተፈላለየ መገዲ ከዕብዮ ይኽእል እዩ መትሓዚ ቁርብ መእተዊ ተትሒዝና ቆልዓ ልዕሊና ዝመልክቶ ዝብል እቲ ኣኩዚሽን ንብሎ ዘለና ግን ነቲ ንምህሮ ተምሃራይ ነቲ ንምህሮ ቆልዓ ወይ ንውላድና ብፍላይ ቋንቋ ንምህሮ ከም ዘለና ኾና እዚኣ ናውንያ እዚኣ ቨርቢያ ከምዚ በል ከምዚ ትበል ዘይኮነ በቃ ንዕሎ ጥራስ ኢና ነቱ ኣብ ቀዳማይ ቋንቋ እታ ኣደ ገና ወዲ ወርሒ ኮላ ቆልዓ ትዕሎ ስላ ትዕሎ ትበል ስማዕ ይስማዕ ከም ዝንጋ ዓይነት ድሓር at some stage በብቁርብ በተን ቀለል ተቃት ገይሩ ከድምፅ ጅምር ነቲ ሰምዑ ዘድምፅ እምበር እዚኣ ናውንድያ እዚኣ ቨርብ እዚኣ ቅንዕቲ ድያ እዚኣ ጌጋ ኣይሓስብን እዩ ለዚ ብኸምኡ መልክዕ ደቅና ክንምሮም ንኽእልና ኣብቲ ዝናእሰ ዕድሚኦም ተንደልዮም ቋንቋ ተን ኣብ ገዛ ቀፀል እንደግመን ሓረጋትን ቃላትን ኣፅኒዕና ንርእሲ ኢና ንዖም በአን ጥራሕ ከም ንዛረቦም እሶም ከዓ ነቲ ቋንቋ ከም ቋንቋም ክንመልኮም ግባር እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ነዚ ክንበፃሕና acquisition ኣክንዲ ንምሃሮ እንዳተጨነቕና ስኢሉ acquire ከም ንኸውን ከም ዝሰርፅ ዝገብር ኣገባብ በተን ኣብ ገዛ መዓልታዊ ዝድገማ ሓረጋትን ሕቶታትን መልስታትን ክንመሃር ዘለና ምስ መግቢ ዝተኣሰር ምስ ደቅና ዴይሊ እንደግሞ ነገር ኣክንዲ ብትግርኛ ብእንግሊሽ እንዳደገምና ክንመሃረሉ ነዚአን ክሪና ማለት እዩ your food is getting cold ከምዚ መግቢኻ ዝሕለካ ኣሎ ንዓ ብላዕ ንዓ ቁርሽ ሃውሰድ ንዓ ተመሳሕ ዝብላ ቃላት ዳርጋ መዓልታዊ ስለምለ ነዚአን ብእንግሊሽ ኣፅኒዕና ብእንግሊሽ ረሒልናዮም ዘምፅኦ ለውጢ ኢና ንርኢ ስለዚ your food is getting cold መግቢ ዝሕለካ ኣሎ መግቢኻ ይዝሕለካ ኣሎ your food is getting cold ሕጂ መግቢ ብውዕዮ ክበልዖ ዘለዎ ኣክንዲ ዝሕለካ ኣሎ ይውዕካ ኣለውን ክንኽእልና ንኣብነት ኣይስክሪም ኣክንዲ your ice cream is getting warm ይውዕካ ኣሎ ስለዚ ይውዕካ ኣሎ ይዝሕለካ ኣሎ ዝብል ቃላት ንስትራክቸር እዚኣ ኣፅኒዕና ነተን ይውዕሎ ዝበሃል ዘሎ ነገር ጥራሕ ነዚኣ እንዳቐየርና ንብዙሕ ነገራት ትቀመላ ንኽእል ኣብ ሰሪና come and have your lunch come and have your lunch ኣብ ትግርኛ ክልተ ቃላት እያ ንዓ ተመሳሕ ሕጂ ኣብ እንግሊሽ ግን come lunch ክምላ ንኽእልና ስለዚ ስትራክቸር በበይን እዩ come and have ዚኣታ መእተዊት come and have your lunch come and have your breakfast ንዓ ቁርስካ ብላዕ come and have your dinner ንዓ ትራርካ ብላዕ ግድነት ሃብ ኣይኮነ ሕጂ ንዓ ዕዮ ገዛኻ ዓይነት ኮይንኸ come and have ክንብል come and do your homework come and do your work come and clean your bedroom ንዓ በደቀስካ ፅርዮ ንዓ ዝግበር ትብል ብክልተ ቃላት ትግለፅ ትግርኛ እዛ ስትራክቸር እዚኣ ተፅኒዕና ነዚአን ጥራሕ እንዳቐየርና come and have your lunch ንዓ ተመሳሒ come and have your dinner ንዓ ተደራሪ come and do your homework ንዓ ዕዮ ገዛኻ ስራሕ come and clean your shoes ንዓ ጫማኻ ኣፅርዮ እዚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ንብሎ ስለዝኾነ መዓልታዊ ተደጊምና ኣሎም ከይተረድኦም ቋንቋ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ምኻዶም ይመልክዎ እዩ ሓሳብ who cooked this food ኩሉ ግዜ ነገር መን ሰሪሖ ዛ መግቢ ክትጥዕም ገለ ንብሎ ነገር ከዓ ተደጋጋሚ who cooked this food ዛ መግቢ መን ሰሪሕዋ let me put a question mark here okay it's delicious ጥዑም it's tasty ተማሳል tasty ጥዑም delicious ከኣዝዩ ጥዑም ንምባል ብዙሓት ሰባት ስዊት ጥቆም እዮም ጥዑም ክብሉ ስዊት ግን ሽኮራዊ ምዃኑን ምቁር ምዃኑን ወይ ሽኮር መቐይሩ ምህላው ዝገልጽ እዩ ምስ ቴስቲ ቁልፍ ሌብል ስለዚ the tea is sweet ክንብል ንኽእል ስለዚ ጥዑም እዩ ምቁር እዩ ክንከልና
نتكلم له عنقاي it is إلنا تأجكتيف تلينا نتكلم كال تماثلي it's too hot ويكوي عنا خلّه ويك زحلنا خلّه ويش أو بزي هو ويش كور بزي هو عينته complain قلت كلناها نتكلم structure it's too أمنا مالتي بحسب مش very جاجي very خليه too جن أمنا it's too hot الهجي كساتيو أيكلني أمنا ويو كابت أنا زدلي الدرجة أنا وعس نلعب خوين كان لني نبلا نواس لكن كساتيو هم ليتخل it's too cold بمزحاله مهنة كساتيو كم ليتخل it's too salty شو بزي هو الكاخد قد فوها لا too غير كاتا جليت كاس كابتي كتساتيو ويكتبلع ويتنختوش له زي كال أي كالي ماك كيت قد فوها لا normally مزخون غاد ترى تو تايمنا أيكوني it's too sweet لنا كلتا مانكا شكر نجاوبنا بشيء حموشة مانكا يوم تهونا we can't drink it too sweet لنا أمانة شكر بزي هو كساتيو يكلني لا أيكلني بالترجمة له كل شيء too hot هو لذي it's too hot أمانة ويو it's too cold أمانة زهيلو it's too salty okay دابلنا كابتن الدليل درجة نلعلي وي زهيلو وي شكر بزي هو مهلا أم جلسكا زين لازم كل شيء عن ترى مش ذكرنا بزي أنا قلت هنا الصوم ناس تقنيا يهم تعانقوا حولهم ناس تقنيا كل شيء عبد الجهر هو كلاب أبي أرتاحين كمالتي أوكي كله نتي مجبين الزرع وزلنا كم زبزي هو كم زهيلوهم قلنا أوكي it has too much chili بربرة بزي هو it has too much salt أمانة شو بزي هو الله ويبزح شو الله قبل الليل عليه كل شيء عم تقدين بالكو كابت زي الليل متأن لعلس لذهونه كساتيهم ليتخل ويكتبلعهم ليتخل ويكتكملهم ليتخل زين نزخون نجار it's too high تلس أيركواني معي okay it's too cold تلس بمزحلهم هناك كوست بيكلي كساتيهم ليتخل كابت خساتيهم يدخل درجة من تحتي الزحلة كأون لعل الزحلة وأزيد الزحلة مهاني حبر الله مالتي لذي it has too much تلنا بزي هو مهلاو كنوش دخم ليتخل كنبلعهم ليتخل بزعمك من زار سلزلنا مالتي بزي تالي أب حدا ما عدو هنا قال أنا قرر حاب لنا وعينتات ما قهلو أب بتحرو قنيت أولا ويتشو وي to speak whatever تخونا نقر كلنا خلو تياقد قبلني أم بال هجي قال لي يقلل مثلا نقر بإنجليش مبال تسقمناي okay شو قبلني المتين بال تعتقدني قلب الله أنا بإنجليش مثلا الذي we can say can you pass the salt please can you pass the salt please can you pass the toothpick please can you pass the salt please تاچو دم قبل خاني can you pass the toothpick please تي toothpick ويكا نحصل دم قبل خاني أم بال ويكا لنقر كل جزء حجي كم رعاية structure نمعلتها ونزارة ولوك أنقوا نحن هركلنا the basic structure هنا نهب اتخالق مستخدمات كذا خيدي أبجأ salt and toothpick تطعيم له نعرف ما يقبلن هون هذي okay ويحرعيه مستخب توزر له كوكا قبلن فانت قبلن whatever نزين داتا كانس أبوزح نقدر تقوم لقن كير سعنا okay finally أبسايد زي I would like some more هجي يلا وصوني قرب شو مدلهم زيادة ويقرب ما يمدلهم زخانة كوس حكا ديرجر عينت مجبوخون خل عينت مستخون خل وين أبت مجبوخ خوستخ زلون نجر كم شو كم قلنا مثلا كون خل لذي I would like some more قرب زيادة خمسين مدلهم قرب ما يمدلهم قرب شو مدلهم قرب كم زيادة قبلهم خلناها I would like some more إلنا تدلنا أبزنا أثنا سبات كأبولنا ويكوس هنا نحت نغل كابتن بعضنا عينت مجمي حد عينت كون خل I would like some more veggie قرب زيادة veggie مدلهم I would like some more chicken قرب I would like some more rice قرب زيادة رايس ويروز وسخني أم بال نتكلم له عنقوي ماشي لذي إذا عنقوي زي كم تي أبيت تمرتنا مهارب بتمرت ملكة زي كونه زي أنا ونيا زي أقرب زي بلو لكن صيلنا ترجمنا له أكن زمهارو أكوير قبله أكوير مات صيلنا باسمه هم تو عنقوي ماشي لذي خيجا جذب الحساب لنا زي أنا ونيا زي أقرب الحساب لنا بزيكم صيلهم كرجمون كم عنقوي ملكون يخوليهم لأن تايم لنا كان بيتمرت مهارم عنقوي اللي ملهم كم زخروا مبار تكشوعات عملت كينهم تمرت خلو عنقوي إنجليز كيلهم ويكان مسرت حيزهم خرو كم زخلوا إذا نخلوا مساركم هم دخل زي التراطري then I'll see you in the next video the same content لتهم بالكو أقدم نقل مزيا حنتي فيديو جانا عسى شوعته سنتنس دلوا قد سأل مش لكن نحن نقول لو معلتي مسمى مستأثرا أبكار ما أدخلنا نبلون مش مستأثر كأن نقراتنا أبكار سألون مسويزر مسكال أرستات استأثر مش دقنا معلتوي نعنا أسنعنا نرس هنا نرتم قعد يعني
ተንደጽናነን ምስኦም እንዳደገምና ብዘይ ሸግር መገዲ ስትረስ ብዘይ ገብር መገዲ ምክንያቱ ትማር ከለካ እዚያ ከምዚያ ስለዘሎ ቁርበ ሸግሪ ሰይካ ክትዕሎም ከለካ ከምቲ ቋንቋ ክትማር ስለዝኾነ أزي حاجة ذكرنا خيري. Don't forget to subscribe, share and like this video. I'll come with another similar video. See you in the next video.